Ovo je priča o mladom sportašu koji je jako rano upoznao brzinu i naučio je kontrolirati. Na asfaltu karting staze jednako je brz kao i na zemljanoj autokros podlozi. Karting mu donosi preciznost i brzinu, autokros borbu i snalažljivost. Malo je onih koji se u tako ranoj dobi sjajno snalaze u dvije discipline. Upravo ta kombinacija mladosti, talenta i svestranosti čini njegovu priču posebnom. Ime mi je Timon Grgić, hodim v osnovno šolo Komende Moste v 6. razred. Imam 11 let in pa živim iz Komende. Moj šport je pa autokros in karting. Za obitelj Grgić utrkivanje je jednostavno dio svakodnevice. Timonov otac Marcel bio je uspješan autokros vozač na europskoj sceni, pa nije teško zaključiti odakle Timonu ljubav prema vožnji, a nešto je očito i u genima. Moj oči vozi super bagijom, pač on vozi evropske dirke po Češkom, po vseh državah. On vozi super bagija, naprej je vozil s Tatrop, zdaj pa z Audijem RS8. Moj oče me je navdušil z avtokrosom, z bagijem in potem sem videl, kako to on dirka. In potem sem dobil za 5. rojstni dan, sem dobil svoj prvi 4-kolesnik, potem sem dobil za 6. rojstni dan svoj bagi. Ni bil gliho hiter, pa ko sem dobil bagija, ko sem se vozil, sem bil zelo vesel in pa sem kar med vožnjo malo pel, ko sem bil ful vesel. Nakon prvih vozačkih koraka brzo je na red došao karting. Za 6. rojstni dan sem najprej dobil svoj go-kart, ki še nisem znal voziti, in potem sem doma malo na dvorišču sem začel malo voziti in potem smo šli naprej, ko sem dobil še malo bolj močnejšega kartinga, smo šli na Krško malo trenirati, pa tudi da smo malo bolj videli. Potem smo šli pa na prvo tekmo na Vranskem, da smo videli, kako se to vse tekmuje. In potem sem začel po enem letu voziti na teh evropskih pa na državnih prvenstvih voziti kartingu. S karting natjecanjima Timon je krenuo 2022. Svaki početak je težak, ali brzo je pohvatao konce. V prvi sezoni sem vozil mikroklaso, pa prvo dirko v Jezelu mi je ko smo štartali, mi je že takoj crknil motor in pa nisem vozil to sezono vseh dirk in sem bil na koncu vse skupno drugi v državnem prvenstvu. U drugoj sezoni došli su i prvi međunarodni uspjesi. Pored drugog mjesta u slovenskom prvenstvu, bio je treći u Sport Stil kupu i četvrti u Fiat CES prvenstvu, a najbolji rezultat ostvario je na hrvatskom tlu u Novom Marofu. V sezoni 23 v Novem Marofu sem dosegel 3. mesto v Sport Stilu. In to so bile moje prve stopničke. Prve titule došle su 2024. Grgić je postao prvak Slovenije i prvak Sport Stil kupa, što ga je lansiralo do najveće pozornice. Ja, je bilo kar malo napeto, pa kvalificiral sem se na svetovno prvenstvo v Sarnu. Pa tam sem bil, v Sarnu sem bil na 6. mestu. Tam v Sarnu prvenstvu Rotax Grand Final so drugi tekmeci, pa tam so ful bolj izkušeni tekmeci, najboljši tekmeci iz celega sveta. Ampak ko sem tja prišel, mi je zdelo, da so dobri tekmeci, pa sem se pač malo strašil, ker sem bil prvič na Grand Final. Bila je dobra proga, naredil sem tudi v finalu, sem naredil tudi najboljši krog iz mikroklase v celem tednu. Nedavno završena sezona također je bila izuzetno uspješna za Timona i njegovu ekipu. V sezoni 25 sem bil prvi v državnem prvenstvu, pa v Fiat CES prvenstvu in pa Sport Stil mednarodnem prvenstvu. Sem se tudi kvalificiral na Grand Final v Bahrajn,
Pa tam se mi je malo zgodilo nezgode, ker mi je v finalu počela guma in nisem mogel zavijati in zato sem bil na koncu na 20. mestu. Bila je to izuzetno dominantna sezona za Timona s pobjedama u skoro svim vožnjama. Imao je još međunarodnih uspjeha. V sezoni 2025 na Mojo Cupu v Jezelu sem dobil pokaz za mojo trofej, ker sem bil prvi na kvalifikacijah. Iduća karting sezona donosi novi izazov. V sezoni 2026 bom šel v drugo klaso v Minimas. Tam bo bolj hitrejši gokart, bolj več gre na uro. Pa ista šasija je kot Micromax. Kao što je rečeno u uvodu, Timon ne vozi samo karting, već se okušao i u autokrosu, usprkos ranoj dobi. Z bagija sem najmlajši voznik in imam češko licenco, pa v Sloveniji nisem mogel dobiti, ker to kmehnim še ne dovolijo. Zanimljiva je priča o njegovoj prvoj utrci. U svoj Yamaha Racer Buggy 125 sjeo je prvi put tek nekoliko sati prije starta utrke. Na brzinu su mu prilagođene papučice gasa, spojke i kočnice te sjedalo. Zbog njegove visine, papučice su bile podložene čak i drvenim blokovima. Nakon nekoliko krugova po travnjaku, gdje je učio mijenjati brzine, odmah je nastupio na međunarodnoj europskoj utrci. Na dirki na Češkom sem dobil prvi svoj buggy 125 na 6 prstav. In potem smo šli na prvo dirke in sem bil 9. mesto, nisem bil glih na zadnjem mestu. Z buggyjem sem vozil 3 dirke, vse so bile na Češkem. Prva dirka, ko sem dobil buggy, sem bil na 8. mestu. Pol na drugi dirki sem bil 9. in pol na tretji dirki sem bil tudi 9. In na tretji dirki sem dobil en prehoden pokal za ekipo. Trkaće piste ili zemljana podloga. A ako ga pitate o čemu sanja za budućnost, Ko bom velik, rad hočem voziti Formula 1. Moj najboljši vozač je Lando Norris. Boljš mi je, ker pač se mi zdi, da Lando Norris ni bolj toliko agresiven kot Max Verstappen. Timon ima i braću, a jedan od njih također se vidi u utrkivanju. U sve te utrke i školske obaveze može li se naći slobodnog vremena? V prostem času, ko nisem v šoli ali na dirkah, igram igrice, sestavljam Lego kocke, včasih tudi počivam, pa gledam televizijo. Rad bi se zahvalil učiteljicam, ravnatelju pa sošolcem, ko sem na dirkah, pa ko sem bolan, mi pošiljajo snov in pol vse nadoknadim. Imam 2 brata, ima je Astin pa Vitan. Astin hoče voditi to bagija pa karting, Vitan je pa bolj umetnik, slikar. U idućoj sezoni Timon, njegova obitelj i prateći tim fokusirat će se na karting. Zahvaljujem se Primožu Mateliću in ekipi Primož Racing, ki mi stojijo ob strani in sem v tej ekipi že 3 leta in pa tudi zahvalil sebi za Amada Šlandro. V naslednji sezoni hočem voziti sport stil prvenstva, pa državne prvenstva, pa če bom bil uspešen, mojo prvenstvo in pa Le Mans, in pa če bom bil dober, se bom skušal kvalificirati na svetovno prvenstvo v Portimao na Portugalsko. Sretno Timonu, sigurno će se još čuti za njega.